Mut'im radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an bab al-babu tsani asyara utawi iku bab kang kaping 12 fi dzikril musibati ing dalem nerangaken musibah alal mayyit ing atase mayyit. Ruwiya den critakaken fil khabar ing dalam siji khabar annaman sak temene wong usiba kang den kenani sapa siman bi musibatin kelawan siji musibah fakhara kamun mongko nuli fakhara kamungko nyuwek-nyuwek sapa siman biha kelawan sebab musibah nyuwek-nyuwek thauban ing kelambi au daraba utawa mukul sapa siman biha kelawan sebab musibah mukul sadron ing dodo faka'annama mongko koyok-koyok sak temene iman iku akhadha faka'annama akhadha mongko koyok-koyok napa niku sak temene mongko koyok-koyok oleh sak temene ngamik sapa siman faka'annama akhadha mongko koyok-koyok ngamik sapa si man akhadha ngalap sapa siman ar-rumha ing tumbak wa harabalan merangi sapa man Allah taala ing Gusti Allah taala. Bab sekaping 12 narangaki tentang napa se berkaitan kalaban musibah sikap se harus kelakoh dining orang sek kening musibah atas mayit kepatian masalah dalam situng khabar situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu man usiba bi musibatin fa kharaja biha thauban aw daraba biha sadra fa ka'annama akhadha ar-rumha wa haraba Allah taala. Serana orang sek kening musibah barang siapa yang ditimpa musibah kemudian seseorang tadi itu dengan sebab musibah disebabkan musibah napanya mana mengambil sikap saya tak patut untuk dilakukan menyobek-nyobek baju atau memukul-mukul dada kelambine edo-bedo kelaban sebab kepatian ke kelambine recare au daraba biha sadra ataba nokol dada kol tokol dada ataba nokol cetak nokol badan ya kelompok-kelompok Syiah ni ke sini ka kelambine se tak terima atas Sayyidina Husain meratapi kematian Sayyidina Husain. Saya rasa tak sosak ada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ni ka tak caca-caca cuma hebat walaupun cetak Sayyidina Husain nega pun apa sabi badan tetap atikir ke Allah Subhanahu wa taala. Andai kata ahlul bait keluarga Kanjeng Nabi ini mendendam pendendam maka pelaku utama pasti esare seodik keluarganya cuma situng lainnya bantai kabi berneng Karbala. Siapa sih maten? Orang sing aku cinta. Orang sing aku cinta. Kecuali situng seodi dari putra Sayyidina Husain, Al-Imam Ali Zainal Abidin. Ada rasa dendam neng keluarga Kanjeng Nabi ini kah? Karena tak didik dendam di Kanjeng Nabi. Tak didik sakit ate ada orang, balas ada orang. Tak pernah. Al-Imam Ja'far As-Sadiq, Imam Ali Zainal Abidin. Al-Imam Ali Zainal Abidin beda orang numpak curun gagah lacu entar ke Imam Ali Zainal Abidin. Nabi tak salah, Imam Ali Zainal Abidin kula ngampung acompon sampian marhaba dengan senang hati silahkan kula ngene acompon sampian kula tedung acompon sampian kula istirahat acompon sampian untuk beberapa hari nikah silahkan dengan senang hati sampean mon sare neka kamar neka jedinge neka tempat-tempat nak untuk istirahat sampean jazakallahu khair sampai berapa hari sampai 2 hari 3 hari hormat kelabuan luar biasa tamu ini kah jamu kelabuan jamuan sesampurna hormat dengan penuh penghormatan
Deureun, minuman, makanan, tempat hidangan bos luar biasa. Tamu saya sangat luar biasa. Oleh 2 hari 3 hari mulai si tamu ini kah? Bareng pun mulia, tanya dari Imam Ali Zainal Abidin. Sampean tak penasaran sira kula? Mak sampean langsung menghormat sing ngak nikah, sampean mengagungkan sing ngak nikah, sampean tak tanya kula neke sera tojukna napa dari kak masa sampean tak tanya sekali. Makanya jawab sareng beliau, mulain sampean kita turun dari kuda dari jaran kula la oning sira sampean. Sampean adalah pembunuh daripada bapak kaula, karena kula saksi utama. Terus nggak nikah sampean berbuat nggak seakan-akan kula nikah tamu terhormat. Ya riah keluarga Kanjeng Nabi tak pernah rasa beri pelajaran untuk dendam ke orang lain. Sampean kita turun dari jaran kula oning sira sampean. Ternyata sampean nikah semateen abadan kaula karena kula oning waktu pembantaian kula menyaksikan secara langsung. Allahu Akbar. Hah? Enten tak nyare-nyare kelampi, tak nokol-nokol dede Sayyidina Ali Zainal Abidin, Imam Ja'far As-Shadiq, dan seterusnya Imam Muhammad Al-Bagir sampai ke baba dan para habaib. Jadi orang yang meratapi silakan untuk mengenang jasa-jasa dari orang yang mati, silakan untuk dikenang, tetapi bukan untuk terus larut dalam kesedihan sing ke kelampi edo bedo cetak toko lelo kain neng Asyura tanggal 10 bulan Sorah, cetak nek toko lebih pedang ya tambah tak karuan cek reng nokol cetak nek haram hukumah walaupun cetak ketibi cek biasa lagi biasa reng sompek rompo deh udah tahu waduh tak oleh ya haram ya nokol cetak reng sompek kan nyaman baca aduh cek nokolan cetak apa boleh cetak ke orang lain, cetak ke TV sekalipun tetap tak oleh, haram hukum tak oleh nokolan cetak. Nah nyongko taki atau apa bae pun cuma ning Arab nika mun yosar cetak kan tentek congko taki mun tuku ujunggun seneng orang Arab tuku ujunggun seneng utawa tak cium cetak berarti sayang, yosar cetak sayang keng mun toko beng kong ngamuk orang Arab aib ngenyek berarti mun cetak pas nikahnya biasa lah congor orang luar budaya cetak je biasa bemun sampean ya ngamuk ke budaya. Nah bene nyulek kaki ka saking karola tekuk cetak berarti oh pinter kakek banyak akal kakek sinika au daraba biha sadran atau nokol-nokol dedeh dar memon beda orang kendeng musibah baik kepatian atau kehilangan dan macam-macam musibah selain mak pas orang gelek napare nyare kelambine care kodunge care kelambine care kabi dodone tokol batene tokol cetake tokol faka'annama akhadar rumha wa haraballaha ta'ala berarti orang yang pada ngalak tombak terus nantang perang dekat Allah Subhanahu wa taala. Ini takdir Gusti Allah. Ini takdir Gusti Allah. Ini ketentuan dari Gusti Allah. Mungkin orang seera tapen Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali bin Abi Thalib tepat tanggal 17 bulan Ramadan beliau esotu bi pelaku semate tepat sujud dekat Allah Subhanahu wa taala. Cek saking beri pelean karena Sayyidina Ali neka sahabat paling bengal nguna perang khususnya yang perang Badar tanggal 17 bulan Ramadan nih bayang lagi sampean bulan pasak perang tepat hari Jumat tahun kedua dari tahun Hijriah tepat hari Jumat perang apa sah perang Badar 313 moso sebuh 300 pasukan dengan peralatan secanggih ben serba komplit lengkap sedangkan kaum muslimin ontana situ Nabi tak salah ini kegantian nikah
para sahabat numpak mun boleh selesai ongko telok toron boleh ongko boleh toron boleh tak ada pak dekat kota ada ke tanah Badar peperangan ontan ni tak kuat ontan ni keleson karena tak bambu semua akhir motor sahabat dekat kanjeng Nabi ya Rasulullah kendaraan tak kuat ontan ni ketinapa akhir kanjeng Nabi wudu sisa wudu ni bagi ka onta iya nomaki ka onta subhanallah mukjizat kanjeng Nabi ontan nikah lebih kuat lebih penter sebelum menikah padahal cuma nginom bekas wudu Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengaki sahabat aperang ning tanggal 17 bulan Ramadan ahlil Badar Masya Allah tapi mohon pada orang Sayyidina Ali pun paling bengal orang Sayyidina suatu enten tak beri pelajaran ke keluarga untuk nyari ke lampi nokol betul enten ini ke takdir Gusti Allah mungkin saumpama beri pelean bi Gusti Allah kaki mate kalaban cara sake atau mate sabiasa atau mate kalaban cara paten orang umela pate orang sahabat ni saking cinta dengan kanjeng Nabi mun saumpama engko adiknya besebuh pak udik pole mate pole pak udik pole tangnya besebuh bagi ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada rasa kastan ya berarti rajin pak tepak ki ya rajin sahabat ni pilihan ki ya margana sahabat ni kan makhluk pilihan dari Gusti Allah yang mau pas sambian sahabat dengan kanjeng Nabi payabi saya teguh ibi-ibinen demma aperang ado aja demma ma aperang abanku saperang bingko be kaki maju lak wal kul be gua berhubung rajin sahabat wah sahabiyah anak mate laki na mate kita boleh bu anan sambian dua mate perang Uhud datang boleh sahabat boleh bu anak laki na sambian mate kapi anak mate laki na sambian mate amshi jalan kaki boleh kaki tahu sanggur sengkok canteng bini tua kelak datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya tanya ki benih laki na dematang laki dematang anak aina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemma kanjeng Nabi saya tanya ki benih anak dematang anak selamat apa anja dematang laki odi apa anja saya tanya ki ainan Nabi kemma Nabi Muhammad kanjeng Nabi selamat kita mulai mau tak teleng ngetelak kanjeng Nabi orang bini nikah baru ngetelak Gusti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam orang bini nikah debu ke kanjeng Nabi kullul musibati jalal ba'daka ya Rasulullah sedaya musibah kenek muka kula sepenting tak menimpa ke panjenengan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wah ini ke orang ngecapok musibah tapi kuat abang pokon tak menimpa ke panjenengan ya Rasulullah mun karo anak laki kenek muka kaula sepenting tak menimpa ke panjenengan musibah ini ke musibah nih ka tapi orang mun kol nokol badan nyare kelampi recare kelampi karena badan musibah kelak maka orang ini kepada apa aperang ngalak tombak ben ngajak aperang kelaban Gusti Allah karena berarti orang nikah tak terima deka napa keputusan Gusti Allah sahabat kapi pate orang Sayyidina Abu Bakar pate orang Sayyidina Utsman pate orang Sayyidina Umar pate orang Sayyidina Ali pate orang ada mate nang-nang nika sobo Sayyidina Ali paling bengal orang karena kanjeng Nabi tak ada bu Sayyidina Ali ini kesedah ning peperangan mun sahabat selain ini kantaran odik bi mate wis kecuali Sayyidina Ali Sayyidina Ali bi Gusti kanjeng Nabi tak debuin kakek bekal mate ning peperangan murkuno bengal sar Sayyidina Ali ini karena ada jaminan dari kanjeng Nabi Sayyidina tepak sholat pate orang Masya Allah tak ini kok takuin sahabat nih bayang lagi sampean perang Badar ini ke 313 lah masuk 1000 lebih 1300 orang-orang munafik pada ngadeng wis jak terus lagi mati kaki saking dari ngeremeh na pasukan kaum musyrik ini saat menikah ngocak tahu salah ben engkau sanggun umat Islam orang-orang bine keluar untuk ngelaban kaum muslimin saat menikah diri sekonek jumlah keterbatasan alat peperangan kalah biring bine ya betul jadi
cek mau soreng laki baaban bireng bine be kalah can saking dari nganggep remeh dekat umat Islam. Orang-orang munafik ngocak beli wis mati kaki apa can sahabat ngurangin tekah dek kesemangatan abeliongku takok sahabat ngocak mon kakek kok anak engko wi mati lakar matir sik sareng kok dadi tek kene engko tak mon mbak engko anak engko wi mati engko nyare mati apa perang ria nyare syahid jalan terus hebat luar biasa iman sahabat mereka sahabat Abu Bakar situng lawizina imanu Abu Bakar bi imani ahlil ardi seumpaman iman sahabat Abu Bakar situng bandingake bi iman orang salam dunya la rojahi imanu Abu Bakar maka lebih berat iman sahabat Abu Bakar situng amoso iman orang salam dunya hebat para sahabatnya mereka mau orang cat sahabat nih guys dipastikan yang tak gena nih kan Abu Bakar, Umar, Uthman neraka kapi cuma Sayyidina Ali tok saya yakunin wah cak torok bunte tak mungkin Gusti Allah nyiptaaki sahabat makhluk senyandingin kanjeng Nabi untuk memperjuangkan agama ini ke orang-orang neraka tak kira nah jadi cak sampai bersikap ngak nikah cak sampai napa re kelampi kol nokol dada ruwiyat dan riwayatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Kanjeng Nabi man sawwada baban au thiyaban indal musibah au daraba dukanan au kassara syajaratan au qata'a sya'ratan bana lahu bi kulli sya'ratin baitun finnar wala yakbalullahu ta'ala minhu sarfan wala adla ma dzalika sawad ala babih man sapane wong sawadah kang ngirengaken sapa si eman baban ing lawang au thiyaban utawa ngirengaken ing kelambi nek orang-orang si kelambian leng-celeng sak kene musibah kasa kelambine celeng surbane celeng orang-orang siane lek sebutaki bi Kanjeng Nabi man sawwada baban sapan orang meceleng labong peceleng mon iya celeng keng ada musibah ya tak apa paling pancen seneng berna celeng hobi na pacet berna celeng beda orang seneng krem beda orang seneng pote beda orang seneng berna macam-macam terserah selera keng mon karena mengecet celeng labeng karena beda musibah gini kah sapan orang se meceleng labeng au thiyaban utawa kelambi indal musibati nalikane ono musibah au daraba dukanan au daraba utawa mukul kimon makna asli darabah nika mukul tapi monde tuku mosok nokol tuku au daraba utawa dobrak dukanan ing tuku au daraba utawa dobrak abagrabak dele kon murang mau abagrabak tak terima berarti ro tak terima ruah ngamuk ruah mun abagrabak abado orang nutup tuku wong kumaji nutup tuku nah nutup bradak atau kar berarti aja otaba orang mendobrak napanya mana toko-toko au kasara utawa mecah sapa si eman mecah syajaratan ing kayu au qata'a utawa ngetok sapa si man sya'ratan ing rambut mun bada orang keneng musibah karena musibah kelek labonge peceleng kelambine peceleng kabi tokone dobrak au kasara syajaratan otaba kaju nek yamok pecele kabi au qata'a sya'ratan obune tok petalen obune petal bana mongko bangun bunia mongko den bangun lahu kadwiman bikulli sya'ratin kelawan saben-saben sak rambut apa sing den bangun baitun omah finnari ing dalem neraka tak cukup nih ka wala yakbalulan orah nerimo sapa Allah taala Gusti Allah taala minhu saking eman ora nerimo sorfan ing ibadah fardu wala adlan lan ora ing ibadah
sunnah. Madama selakini langgeng apa dzalika sawadu mengkuno ireng ala babihi ing atase lawangi eman. Mun beda orang karena musibah kelampine peceleng, labonge peceleng, toko-toko ne yamoken, kaju-kaju ne pecelen, obu-obu ne ketoken, karena musibah mun ketak karena musibah itu apa masih ketok obun. Orang laki, mun reng bine dari musat, obun reng bine aurat, obun reng bine oh mau, baik seceka otabe ampun apesa dari jasata. Tetapi mun orang bine aketokan obu, kutu ekebo obu ne kayak bendem, karena itu termasuk aurat. Tekan yang buang ban seroban. Dengan sengaja obu ne kayak keluar, walaupun satu helai, satu rambut apa keluar kalau ban sengaja evoni. Kan jilbaban kan ada ngodengan setiap dia. Obu ne keluarkan alis sesekone dia. Dengan sengaja saumpama orang ria haji mulai dari Mekah kelaban keluar obu dengan sengaja tak bekal haji tak bekal terima bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dadi mun beda orang bini akatokna obu mun sandi lake ya wajib apamit, wajib hukum orang bini apamit ke selake. Engkau ngetoko obu potong apa? Mandarin. Umpama Evoni. Oh enggak polisi bine polwan dua tale iyut kada. Oh ya wis seneng kok. Pantesan Mandarin juga kage. Oh cek tak seneng kok. Engkau senengan model Cassandra ya. Wah, saumpama ya tahun le ketok. Pas saya beri anu ruah. Tenan. Oh bun kita ale ke budi. Dinan beda enten toron ke bebe. Cassandra wongku ratino orang. Mon karo ngaburin gendil ya cek. Aduh dah mak. Celengan bi burin gendil tu beri ya deh antir kalatir. Ditambah ngak kok nako. Haji ialah musibah je lah. Musibah bak-bak celaka bak-bak je. Mon beda orang apa nyaman obu neta ketok, maka setiap helai dari obu saya ketok karena musibah. Petalen obun dulu, petal. Wah semuk ngamuk. Dharma. Bangun dari setiap obu baitun finnar. Bangun aki bungkoy dalam neraka. Wala yakbalullahu ta'ala minhu sarfan wala adla. Ben Gusti Allah tak bakal nerema ibadah wajib atau ibadah sunnah. Terus dak masih kapa orang si kedeng musibah istirja. Innal ladzina qalu wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gusti Allah taala wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada mereka yang sabar atas musibah. Idza asabathum musibatun, ketika mereka dilanda musibah keneng musibah si kepada remah istirja banyak ngoca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cak dan tek kepatian ngocak nikah tepak-pak inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tercombut inna lillahi wa inna ilaihi. Kanjeng Nabi situng bekto itu lemeneka demar cemplun sete, demar cemplu, demar gas, keneng tiup angin, keneng napa serepo angin, keneng tiup angin sete. Kanjeng Nabi istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siti Aisyah tanya, ya Rasulullah hal ada musibah, napa termasuk ni ke musibah ya Rasulullah? Apa-apa sing beta kerjat ka ateh sunahake istirja maca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pelata innalillah dela tepak pak kepesuan pate pelata istirja pelata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berdebilan kanjakula nih kam matabar montor matabaraki montor tegengan montor matabar montor sepion ada tanya ki orang-orang Arab
Jojol. Mana ini spionnya? Dah ada web inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jojol boleh. Klaksona tak odi. Loh, dak hidup ini. Klaksona dak hidup, dak hidup. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jojol rating. Dua, ratingnya dak hidup. Inna lillahi wa akhir burung lah musibah ya jangan. Tadi nikah saya kuduna napa elakonen bi manusia nikah bila kena yang musibah napa maca innalillahi wa inna ilaihi cok sampai ke lampi do bedo PP kol tokol cetak kol tokol aja ada tuntunan sih nggak nikah tak cukup nikah tok wa dhayyaqa lan ngerupakaken sapa Allah Gusti Allah ngerupakno qabrahu ing kuburan iman wa syuddida lan den bangetaken alaihi ing atase iman apa hisabuhu hisapan iman wala'ana lan ngelaknat hu ing man sapa kullu malakin saben-saben malaikat fis sama ikang tetep ing dalem langit wal ardi lan bumi katik orang sing ngak nikah sekaadaan nokol muah nyare kelampi meceleng labeng mendobrak toko-toko nah mecelen kaju-kaju na ngetoken obu-obu bene cuma ne ketok bene tak tremah daripada ibadah nah bangun dari setiap obu bungkon yang dalam neraka bahkan kubur ne pasempit dinin Gusti Allah wa syuddida alaihi hisabu hisab na ku pasarah ada ringan hisab dia lah karena tak terima ada anu Gusti Allah ada takdir Gusti Allah wala'anahu kullu malakin fis sama'i wal ardi ben setiap malaikat langit ben bumi ngelaknat de orang saya tak terima gelo wa kutiba lan ten catat alih ngates iman apa sing ten catat alfu khati'atin 1000 keluputan wa qamalan ngadeg sapa man min gobrihi saking kuburan iman oleh ngadeg uryanan hale muda terus orang sing ngak nikah elak nabi malaikat langit bumi ben catet kang kui orang peneka 1000 kelopotan ben baca ke pagi dari alam kubur orang kelek baca ke dalam keadaan abengkang naudzubillah orang kepatian terus tak terima atas bagian si ampun le pandum tining Gusti Allah kaelangan 2 kali bahkan kaelangan senomor 2 ini ke lebih raja tining musibah nah pertama musibah musibah kaelangan anak kaelangan bapak kaelangan emak mate nomor 2 kaelangan genjerna musibah nah musibah si nomor 2 ini ke lebih raja tining musibah si kaelangan yani kepatian gila anapa wis kaelangan bapak ki kaelangan genjeran kaelangan kenceran nikah lebih raja musibah nanti nempeng musibah kepatian mun semate tak kira odi masih sampean renyare kelambin ya pancet mate masih duka-duka gini obun ya pakun mate masih tukune bagrabak ya pancet mate lah terus darem malah daripada mate ya mau nerem aja lah silakan nangis tak berapa kanjeng Nabi Muhammad SAW pun nangis kanjeng Nabi ketika sete putra Nabi tak salah Sayyid Ibrahim kanjeng Nabi juga molar sahabat pun gawo kanjeng Nabi ini tak pernah nangis kecuali dalam sholat kanjeng Nabi mau sujud tempat sujud terbeca mun kanjeng Nabi alengki jenggun sampai beca karena kerepesan yang merepat karena takut dekat Allah Subhanahu wa taala di luar sholat kanjeng Nabi nemolar nangis kanjeng Nabi di antara nengki peneka nangis karena Sayyidina Sayyid Ibrahim bersadabu umur 16 bersadabu umur 12 bulan wah kanjeng Nabi paling cinta dengan Sayyid Ibrahim nikah jarang macet putra lake putra kanjeng Nabi pak setiap kanjeng Nabi nemonen tamoy delegasi dari negara-negara menyatakan keislaman utusan dari negara kasah setiap nemonen tamoy kanjeng Nabi mesti entar dari Sayyid Ibrahim cinta kanjeng Nabi wajar kanjeng Nabi susah anak sete sampai molar sahabat tanya mahal buka ya Rasulullah
Tangisan apa Kak Dinto ya Rasulullah? Arya tangisan karena sayang. Arya tangisan karena tangisan karena cinta. Orang nangis mun karena takut ke Gusti Allah celep ke ate. Tapi mun orang nangis karena tak terima dak keputus ni Gusti Allah, bahkan aing mata saya keluar neka keadaan panas. Benian bi aing mata saya keluar ke agrebes karena takut ke Gusti Allah. Takut ni kecelep. Keng mon orang syarat barat sa nangis sa alung-kelung gele karena musibah tak terima nika aing mata netok nika ma aing netok nika pun panas pun durung akhirat. Paham iki? Nah, oleh karena Kak Dinto cek dadi orang sing gak nikah. Hah? Berarti orang se derma belajar nerema da apa se epoto sakit ini Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam debu ana bariun minas saligah wal haligah wasyagah. Kanjeng Nabi ada bu ana bariun, engkau bebas, engkau lepas, artinya tak tanggung jawab paki ning akhirat. Minas saligah dari saligah, wal haligah dari haligah, wasyagah sinomor telok syagah. Saya rasa kocak saligah wa saligah allati tarfa'u sautaha indal musibah. Saligah yakni orang si areng cereng ketika kena musibah alung gelung. Waduh adalah saya komel ada monggo. Ada sengetan dia mati sengetan ada sengetan. Saligah turfa'u saut suara kangkak terus malung gelung, aduh hancur ya wailana, celakang kok. Saligah bariun minhu, kanjeng Nabi bebas dari orang ria, tak pakai oleh pertolongan dari kanjeng Nabi. Nomor 2 haligah. Al haligah yang kita nikah allati tahlugu sya'raha, orang se menjambak-jambak obu otabe se ngetok-ngetok obu netal petal kena musibah. Waduh obun apa kan sini kebiasaan orang anur abi ajeng gujeng bi kodung recare obun wah haja cek iya nah padahal aslinya kadang-kadang bene daya jia ya Hashim podo katon ini pernah kesedahan putra bini kecelakaan sama sekali tak mular ya Hashim. Apa tak sayang pulang tak nangis nahan. Kadang-kadang orang secengeng dididik nangis pun. Kadang-kadang tak perhatiin bapak mati wah aja cek iya no geblak Joko ngamuk boleh geblak boleh ku tak baca nengah oleh urunan tak urunan tak ngaholen aja bocaanan bapak beneng koto ani ngablak geblak kakek dulu areng jereng alung gelung utamola mate bapan abang na kuburan nari lah kiin minta sombong ndak tretan ayo dak remak rena kuburan bapak selamatan ya deki aduh geledek saya tak nangis ro kadang saya perhatiin jadi orang saya saligah yakni orang napa saya ngangkat suara haligah orang saya menjambak-jambak obu otaba mencukur rambut kalau bun cara etal petal obun selama telok wasyagah asyagah allati tasyugu thawbaha indal musibah kelampine recare ana bariun minhu engkau lepas dari orang telok dia ana bariun minhum engkau lepas dari orang telok recan kanjeng Nabi. Saligah orang yang mengangkat suara, haligah orang yang menjambak-jambak obu, syagah orang se renyare kelampi. Terus dari masih apa? Istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kapidin Gusti Allah. Dunyare bener tempat tinggal tapi dunyare tempat meninggal. Bener tempat tinggal akhirat, tempat si abadi, tempat tinggal gua kuning akhirat, tempat si abadi, tempat tinggal kulit sampean bener dunya. Adapun dunya ini tempat meninggal. Kenangan ninggal bener tinggal tapi meninggal tempat
pepene pok tapo kaki kulampine de bede sehingga ketika orang-orang sing ngak nikah mun beda orang kepatian laju orang gele kelampi-kelampine pebeda obu-obune jamba beda ancaman juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adabu laisa minna man darabal khudud au syaqqal juyub au da'a bid'awal jahiliyah rawahu syaikhain fi sahihain laisa minna bene tanggolongan serak man darabal khudud indal musibah orang sekol nokol pepeh cetas-cetas pepen otak itu ketuka ki cedaka laisa minna bene tanggolongan dia otak orang kela syakul juyub fil malabis kulambi-kulambina bedok kapi were care suweke kapi karena kena musibah bene tanggolongan orang kena jadi maka ketika malaikat Israel hendak mencabut pun mari mencabut nyabena orang gelak maka seketika neka orang dalam compok gelak nangis kapi alung-kelung kapi dalam compok nangis acereng kapi malaikat Israel seakan-akan orang ria maidu dek malaikat Israel maidu dek malaikat setokang nebuknya be malaikat Israel pun engki kak dinto ajawab da orang-orang se nangis karena napa menangisi daripada ring tuan bentretan-tretan se mates laju aring cereng kapi malaikat Israel ada budak orang-orang gila arapa kakek mak aring cereng kada jeria kakek tak terima dak keputusan Gusti Allah seakan-akan kakek aring cereng DJ seakan-akan kakek mak itu ka engkau ada tugas bi Gusti Allah bentugas dari Allah tak mungkin engkau nyalain daripada tugas Gusti Allah engkau tak pernah keliru nebu nyaber ya neka jawab malaikat Israel ketika bodoh orang salung kelung atas kepatian peneka oleh karena dinto cek sampai tadi orang-orang sing ngak nikah wis kaelangan keluarga kaelangan kenceran nah kaelangan kenceran nikah musibah lebih rajin dari peng musibah mati kelak nah termoga tadi ilmu semanfaat tadi perido penerima deka apa sih ampun tadi ketetapan dan keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala insyaallah kelaban istirja kelaban selalu maca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bekal dia bisyarah bekal dia pebunga daripada Allah Subhanahu wa taala ingki menika tantuna kelaban rahmat ben surga daripada Allah Subhanahu wa taala wa man kharaga 'alal musibah jaibahu kharagallahu dinahu wallahu a'lam bissawab اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم